puthot pini nang litum long nili kewang long pot nang litum pana kirupilo lapen arnam panta kirupi perfect lo lapen nang litum jok sidame empo Yesu Kristo kang jin sopen me pun lang posi nili kroidam lo lasi pini nang litum long nili kewang kelain lo Easter Sunday walam mate empo Yesu Kristo kiti lapen kitur arni alam si Bible lang dung sili tum lang dam pulo tangte labang sula Easter punili nang tum pandak paklang pondo labang su Easter walam ke Bible lang litum lang dam pulo tangte kapre kalam pen sili tum mapani ke tan nam do bon sida men nili lai bang lang nam de po kali tum chini nang lapen pertia muni tum sa chini Easter Sunday puke empo Yesu Kristo kiti pen cipe hai si kiturani apan si kipudam Laci pini nang tumlang nili kewan alam binong ke Easter Sunday alam ke lain lo je Easter Sunday empo Yesu Kristo alang liki thi la pen thurlo alang liki arnam binong lo posi ahok alang li thi ta thi lo la pen thurlo la pen alang li laki un binong la pen ahok puilitum kroilo setame alang liki thi la pen kithur penajo min ke alang liki thur penajo nang lila pen nilipan ali ko pilo alang liki thur penajo ili tumake mandam alang liki thur penajo ili tum ali ko pilo apa nilia keci hok nang di ko pilo labang solam si pini nang tum nang nilibang lo la si labang solam nang tum jang si chini nang pulote la nili video ke ceng lapan ke jutanta lang no si number 1 ke alang liki thi lapan ki thur penajo ke ili tumapan dak nili pori pidat po Jesus Christ victory over the dead. Hempo Yesu Kristo kithi pena joke kithi anapansi alangli haitang lo. Ili tumapan putot kithi avelo. Alangli pan ki kroy tum anapan ke moni tuma chete long sonia kithi do isi ke okat kithi lapen isi ke karjonga kithi. Sidang Bible pan itum pan ki pudam ke lake karjonga kithi pan si pudam lo. Lace alang pan ke kroy tum anapan ke iltum kithi avelo. Alang lici tumapan kithi pena jok itum kithi nang dia farman ke kithi pe haitang lo. See Jesus Christ victory over the dead. Line lo. Apen inya bang ke his resurrection symbolized the eternal life that is granted to all who believe in him. Alang li bang ke kroy tum anapan bang ke lake bilo alang li kithur ke lake ki ju dunia chithi pidang lo. Mate long tang lo labang so lamsi itu mapan ke alilo nasi korte la pening jir tu empo Yesu Kristo ke tia long pirthe amonita tum ke kroy dam de mate a hoglo pu ki pu pe tum do bonchita menang li hastro lang non la penang li pirthe amoni la pen kapre itu ma ke kroy pan lang dam nang bonchita me empo Yesu Kristo pana ke kroy mang ke ilitum break da khanja lai lam ke chini pena jok sita si pini neli sita me hempo Yesu Kristo apan ke kroy lam thike lain kupe thema pulo tangte ituma pap pena jok itum ki thinang dia lar ituma pan pa jok si nang tum reng non gon sita me nang tuma farman ni tipo la ana kang hon ke labang super theke mapak tawe Lapen nang li do jong si pupulo te nilfan komen box lang komen nang pitami. Arnam po ilitum ke mata lapen ki pudam tumang bong inut nat si tami. Nang li pape na pot. Nang tinang nilo bon si tami ne tipo pu alang li metang abangar pun kacipidat ke awi ahok lagi ni nang li tumapan pun. Nasi korte lapen ning jiritum. Hempo Yesu Kristo ke iti ke kithi do anapan pe hai si alang li tumapan ning thepilo hinia bang ke his resurrection symbolized the eternal life that is granted to all the people who believe in alang li pan ke kroy tum anapan ke la ke si guarantee san se pidar la je ki jut ne che thi do bang salam si korte la pening jirtum alang li kithi la pen kithura lam pena joke ili tumapan chithi ki mitolo ili tum karjonga chithi ki tum chithelo
Ili tuma pap pena potsi alang li tuma pan epejok dat pena potsi. Ili tuma pan alang li somar pula khatang lo. Si dak nili alang li kiti lapen kitura lam nang li tum long ke ban ke lain lo. Lapen hinia bang ke lain lo kali ke thoma bang ke lain lo also symbolize the complete verification of all that Jesus preached and taught during his ministry. Alang li labang supir the lalong muni darje che parjansi ningkan thong kepra ke thom e bank ke do unako alang li ke than an bang ke alang li ki thur pena jo ki thur pena jo tilot pena ki thur pena jo ituma pan verified that lo a hok lo la ke pu ituma pan e paning thek klong lo nang li mata ta alang li labang supir the muni darje che parjansi bang lo tang hu palam ke ilitum to kroi lo tang Sitame alang li arnam supu binong mate arnam binong labang supir the muni darje che parjan che kewang pena poche alang li pan supu putai tum pudelo. Sitame alang li enlo pulo la pen supu ta alang li enlo da hastrolong li tum pan lang lo te theklong po. Sitame ni li labang enam de alang li kitura lam pena pot nang li la pen li ali kupima po alam se pini ke ni li kewan. Latsi lada alang li kitur pena jo alang li labang supir the ke du un aku itu mapan ke thana lam an ke ahok pu paklang dak lo jong se alang li ningje det penapi alang li thur the da sonte nang li kroi puma nang li mithang pan nang li chelang thai nang li matha thai nang li kroi puma bisar lam ni li pulo penap ni nang long wang jiko pu sini pu po sitamin ni adang li dam de te hala nijir po bangke kroi puma ante o lako bang elo pu kroi puma kroi kroi ate man ni ke thana lam chunche det lo nasi korte la pening jir tum hempu Jesu Kristo aho arna masapu binong pu ituma phan ke paning thek long ke than dak ke labang so lam pena jo nasi korte la pening jir tum alang li kiti la pen kitur pena jo nang li la pen nili phan ali ke aho karna binong la pen alang li pan kroi lo te nang li jok sidami ki judunia chithidu walam ituma pani paklang dak lapen bible long li tum langdam pulo tangke isi hakia system alang li thurluma thurthema palam sidame bible long tum pan direct thurbek palam tum pan nang peklang dak ladak pini nang li tum pan nili Matthew salong ding ping kore nerkep ang ding so trokolong si nili langdam po alang li pai meri atum matang alang li adia sang huwa tum pan Empu Yesu Kristo titia prang alang di thanlo ni ti ji la pen ni thoma pi ni thur thuji po alam thanlo la so ke thana teng pen ki kroi pen alang li tum haladang dam lo la se hala so du pi alam se klang lo mai li tum astro long lang sinang alang li ladak avilo ni la chap athak pen silang po pho pen silang po hala pherang ke arlo sumara tum apan pulo nangli tum thangta fereri pima ne chinilo hala thengpar pana thak ke pathitang a jisu apansi nang tum rilo alang li ladak avelo ke putang santhochi alang li thurtang lo ladak wangra alang li ke pai adim nang lang tha kwanne ahokala ke bai ta kali mate ko manne pan ko manni ke pu la son pule nang chikrong ode pu alam ta kali arna mate kela klang daksi hala tuma pan kilang dama tuma pan ta than lo la pen alang pulo nang tum chini lo nang tum hala bang pansi nang kiri lo sidame wangra alang ke pai adim lang non alang di thur tang lo korte la pening jir tum lan chota kali alang di sang ho thoma sa bang ke niki kroi kri po bang lo hala arlo chupi maratum dak lang det pen thiri lang det pen damra ke than dam du ta hala bang kroi kri nang tum ke matha wer pen apotsi nang tum la son theklong thap theklong prulo kuchi ke pudam sita me alang kroi kri alang pilo ke kroi thoma cha ke alang pilo ke kroi alang bang ke ni alang pan otlong wek nang ji ni la bang so mek pen theklong wek nang ji alang pan chir pen ke tok dim ne niri kroi long wek nang ji
busi alang ke mata pen poci jisu ami thang hala dak ciklang sila pan pulo Thomas nang wang non nang riwan non pan pan ni od non laning pan gujal ke sa kadim nang pharoy non pasi pulo alang lila sang pharoy da pharoy no api bang ke alang di jiru pensi kempu patong si pulo hempu ahok lo na pualang Lati korte la pening jiri tum. Bible lam penyang tu litum lang daim pulo te ahok ake kroi ke kopia panci ke pudam no mak pulo tang te. Ibria long deng pikri chang deng su isia long do. Tek long le pin ason sita me do binong pu ake kroi dam panci ahok ake kroi pulo. Korte la pening jiri tum nang lila reality la real la mek pen nang li ke tek long. Pen ake ciki dam pande ilitum ke kroi pudam de karjong amek pen jong si spiritual contact pen jong si litum lang daim pulo tang te ki kroi ki pilo nang le abi pina son sita me to binong pu nang le siningar lo dam de lang man sita me nang le chini lo jiso pan ki kroi pana jok chithia bui lo ni men to tang lo hala la ho ka ki kroi lo korti la pening jeri tu machi empu jisu kristo ki thi la pen ki thuro binong pena jok ke nang li la pen ni li apan chithi ki mi lapen kiju tu ne chithi tu mo pani pitang korte lapen injir tu labang le tu matadam lo na lapen hempu jisu kristo labang tu pilte muni darji je parjan si wangji lapen alang li thiji walang ke non det kali alang li legi ningji kali bon sitame Daniel montri jok sitame ningje lo troksi krip lialong alang li rat juje daji pusipulana alang li rat juje daji Teke alang di tisi dami tursuji apen alang di raju jedaji pusuklo. La soteng si pini ani cikong korte la peneng jertum. Empo Yesus Kristo apan pirte amunita tum tempar panathak pajangling si patilo bon si dami. Hala suarni si lanco ta kali motilong nang tilitum langdam te teklong je. Amang tekdet panapi. Ningka nini api Herod richo alang pan ki patiji pan loksi kam klem. Bon si dami pati unluma. Unidan. Ahok alang lipan teng parpana thak pati lo bon si dami puthot alang di turtusi. Ini arni anta nang li lapen nililong alang li tu. Lapen alang lipan ahok arnang puka cekia tum an ke alang li kiti lapen kitura pan ke kroy tum an bang ke lap salam ke kroy bek. Lapen ning theta dulu. Orti lapen ning jiri tum moti alolong nili nang li tum apan alang li metang ki pu alang puri pidaji. Mati along ding pingko yang ding su krisir ke ablong dak lason si tolo. Dak lason si tolo. Lapen alang lipan Yehudi kalide tatu mari deng hodai ji lapen papin rem ji lapen champre abu pen pacok ji lapen teng parpana thak pathi ji montani thom api alang li pathur suji nasi korte lapen ingjer tu astro long tu mapan putang lo empo Yesus Kristo titi aprang sidame alang li samho tu mapan pulo alang di ri samho tu mapan pulo alang li putot ni thom api thur suji pu nasi korte lapen ingjer tu alang li ahok arnam kalima kalangma labang so por manke labang so Easter Sunday penajok ili pirte do ana munita tumapanta ninut papilo puki kroy tanga tumapanta ning kiti pilo nasi mupen nili nangli tumapan ki pukelando alang li kiti lapen kitur penajok nangli lapen nili pan ali kupilo mapukelando his resurrection symbolized the complete verification for all the people munitum do anapan alang li verified that ahok lo po alam ke tumapan peklang dak lo korte la peneng jere to la sili tum ke mata nang ke lain lo alang li empo Yesus Kristo munitar ji parjan sila bang supir the bang lo lapen ni thoma pithur thusi ituma pana ho arnam binong lapen ki judunia chithi alang li pen ituma pandu po alam ke epeklang dak lo sipini ani ilimoni do anapan alang li labang so alam mate arni keme pusi Easter Sunday pusi itu mapani pidan la alang li kithi laben kitun arni itum langgam kulo tang te penang monita tum ningarong alang li pan kero karcho lun pen kilun ke kan pen penan chota kali perse ok kijun pen sita me alang tum ning parang di pe ma kulo tang te itu marnang binong laben alang li kithan alam ahok pini perte penang
arnampu kicipuatum penang itu mapan gian pilo bidi pilo itu mapan bidi nang peklang lo tuar kemi nang peklang lo tahai mini bonsida me kijo dunia cithi ke ni piji po bangke awedan bonsida me empu Yesus Kristo itu mapan alang di kithi la bang kithur pana jo itu mapan kijo dunia cithi pilo asidang la chonse pilo Christ's resurrection is a glorious joyful movement for all humankind not for only Christian people. Empu Yesus Kristo kithi la bang kithur ke ili tu mapan kupai kemi arni ningarong arni laki itum pancot kali bon sitame kadu kabi perthe munni da pan la se bangnon korte la pening jirutum alang di kithia pan la pen alang di kithura pan itum kroilo nang alang di pen kangjin so awai kang kijo dunia par kijo dunia li long dia pan le alang di pan mathalo nang la pen alang di kithi la pen kithura pan jak lo nang kadu kabi panta labang so lampen nili kardong pajir lo kardong